Hej! Opet ti dostavljačice. Gdje su ti role? Kako smo duhoviti snobe, ha? Hej, dobro ti stoji uniforma. Tvoje curi stoji puno bolje, ha? Ma što ti je? Sindrom prvog dana škole? Da, zapravo me strah, ali više me brine što me roditelji ne puste na stazu. I zašto te ne puste? Zato što se tvoja cura dosjetila da im ispriča kako radim kao pomoćnica, a moji roditelji ne žele da zanemarim učenje. Ja ti mogu pomoći s učenjem. Imam sve bilješke. Hej, trebala bi biti sretna što imaš starijeg kolegu koji ti nudi pomoć. Gle, Mateo, objasnit ću ti nešto, Objasni mi. Dakle, ja živim u Ambarinoj kući. I ona je tvoja cura. Razumiješ, zar ne? I ne trebaju mi nikakvi problemi s njom. Samo sam mislio učiti. A ti si mislila da sam te pozvao van? Ne, ništa. Osim toga, ne bih ni izašla s tobom. Sigurna? Hej, kompa! Hej! Što radiš? Prekidam nešto?